Għal sen oħra, is-Servizz Pubbliku Malti ġie ċertifikat l-ewwel fl-Ewropa fuq servizzi ta' e-Government. Dan ħareġ minn rapport annwali maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea bl-isem ta' e-Government Benchmark 2023 Report li janalizza s-servizzi governattivi online kollha tal-35 pajjiż fil-kontinent. Ir-rapport ipoġġi lil Malta fl-ewwel post b'riżultat straordinarju ta' 96%. Pajjiżna ġie segwit mill-Estonja b'92% u mill-Lussemburgu b'89%. Ir-riżultat ta' Malta kien 26% aktar mill-medja tal-pajjiżi kollha. Mill-istess riżultat tar-rapport maqsum f'sezzjonijiet, joħroġ is-Servizz Pubbliku Malti ġewwa post fil-kwalità tad-disinn u tas-servizzi fih innifsu u l-faċilità li bih jintuża mill-klijenti li jiġu bżonnu. Is-Servizz Pubbliku ġie l-ewwel ukoll minn fost il-35 pajjiż fit-trasparenza adottata fis-servizzi mogħtija. Ir-rapport wera wkoll li pajjiżna flimkien mad-Danimarka huma l-uniċi żewġ pajjiżi li joffru s-servizzi governattivi kollha online. L-istess rapport wera wkoll li pajjiżna huwa eżempju proattiv hekk kif awtomatikament jgħid il-pensjoni mal-persuna tilħaq l-età tal-irtirar. Il-Prim Ministru Robert Abela wkoll immarka dan ir-riżultat ta' servizz pubbliku fuq il-profil uffiċjali tiegħu ta' X li kien magħruf bħala Twitter. U sqal li l-investiment b'saħħtu fl-Advanced Maturity, User Centricity, Trasparenza u Cross-Border Services waslu biex pajjiżna kiseb dan ir-riżultat.